Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, ubwo natwe ibiganiro n'amakuru dukora umunsi ku munsi begaruka ku makuru siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utundi. Abanyamahanga batatu batawe muri yombi nyuma yo gukekwaho gukubita umumotari wari ubatwaye. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abasore batatu b'abanyamahanga bigaga muri kaminuza ya UNILAK, aho bari bakubise bakomeretsa abamotari babiri bari babatwaye. Ni ubutumwa polisi y'u Rwanda yanyujije kuri konti yabo ya X yahoze yitwa Twitter ko mu ijoro ryo ku itariki ya 21 Ukwakira 2025 polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abanyamahanga babiri. Polisi y'u Rwanda ikaba yagize iti: polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abasore batatu b'abanyamahanga bigaga muri kaminuza ya UNILAK, aho bakubise bakomeretsa abapolisi babiri. Byabereye mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda yakomeje isobanura ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro mu gihe bari gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo hakorwe icyo amategeko ateganya. Polisi y'u Rwanda yakomeje yibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kandi ibikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi ko bihanirwa n'amategeko. Muri abo bafunzwe ntihatangajwe ibihugu abasore baba bakomokamo, gusa ibi byavuzwe kenshi ko hari abasore b'abanyamahanga batega moto bagera aho bagiye bagakubita abamotari baba babatwaye, ubundi ntibabishyure amafaranga y'urugendo. Ibi ngibi byakunzwe kuvuga cyane hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, aho abakoresha imbuga nkoranyambaga ibi bakimara kubibona bagize icyo bivugaho. Umwe mu bakoresha urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter witwa Nkundimana Freddy yahise avuga ko hakwiye gushyirwaho ibihano bihana abanyamahanga. Uyu akaba yagize ati: muzashyireho ibihano bihanisha abanyamahanga harimo n'abazungu kuko abanyarwanda tugira kirazira. Muri Kanama umwaka wa 2025 nibwo polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abanyamahanga bagera kuri 64 basubijwe iwabo kubera ibyaha byo gukubita no gukomeretsa, mu gihe abagera kuri 240 bashyikirijwe inzego z'ubutabera ku byaha bakekwagaho. Reka mubwire ngo nanga dusubikiye ikiganiro cyacu, reka mubwire ngo kora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda, ubundi ujyibana natwe ibiganiro n'amakuru tubakorera umunsi ku munsi bigaruka ku makuru ya siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utundi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.